Danas, 25. novembra, obilježava se Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan 1943. godine na prvom zasjedanju Zavnobiha potvrđene su historijske granice Bosne i Hercegovine. No, nakon posljednjeg rata i nakon Daytona, dio političara u Bosni i Hercegovini ne priznaje zemlju i radi na njenom rušenju. O svemu tome više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Evo. Jeremy Corbyn, give us to speak. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine, tako da u svoje osobno i u ime cijele naše televizije svim Bosancima i Hercegovcima čestitam ovaj važan dan. Naime, svima onima koji su ponosni na ovaj dan i koji su zapravo istinski rodoljubi. Nažalost, iako jedan od najvažnijih dana u historiji Bosne i Hercegovine, slavi se u samo jednom njenom dijelu. Postoje naravno i faktori koji otvoreno rade na njenom rušenju. S druge strane, da napomenemo i činjenicu da su brojni svjetski čelnici danas poslali svoje čestitke povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. O ovom važnom datumu razgovarat ćemo danas s našim cijenjenim gostom iz Bosne i Hercegovine, a za početak pogledajmo uvodni prilog. Novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Upravo tog historijski vrlo značajnog 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu. Tada je donesena odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Potvrđene su njene historijske granice koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definirana kao jedna od 6 ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. 25. novembra 1943. godine Bosna i Hercegovina je dakle obnovila svoju državnost koju je izgubila 1963. godine kada je Bosna potpala pod upravu Osmanske imperije. Nakon nekoliko dana pomenuta odluka Zavnobiha je potvrđena i ozvaničena na prvom zasjedanju Avnoja u Jajcu. Treba napomenuti da je Bosna i Hercegovina, nakon što je oslobođena 1945. godine, dobila zastavu i grb, koji su bili njeni prepoznatljivi i glavni simboli za vrijeme socijalizma, sve do 1992. godine i početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Mrkonjić gradu je naglašeno da je Bosna i Hercegovina definirana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Značaj ovog datuma posebno je potvrđen u borbi protiv agresije između 1992. i 1995. godine. Zavnobih je potvrdio državnost Bosne i Hercegovine u njenim srednjovjekovnim granicama koje spadaju među najstarije granice u Europi. Stoga je današnja generacija veliki dužnik naših predaka koji su tokom Drugog svjetskog rata u herojskoj i pravednoj borbi protiv fašizma sačuvali integritet srednjovjekovne bosanske države. Svojim otporom i hrabrošću patrioti naše zemlje ostali su na nivou ove slavne tradicije i uspjeli u proteklom ratu sačuvati suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se našla na udaru novog vala fašizma i ekstremnog nacionalizma, koji je za cilj nije imao samo uništenje bosansko-hercegovačke državnosti, već i čitavog jednog naroda.
Bosna i Hercegovina je ostvarila vjekovne težnje svojih naroda da ujedinjenjem u svojoj državnoj zajednici, oslobođeni prevlasti i tutorstva drugih država, obezbijede svoj slobodan razvitak. Bosna i Hercegovina, ili preciznije dio Bosne i Hercegovine, obilježava 25. novembar kao dan državnosti naše domovine. Tako je, nažalost, i danas, uprkos činjenici što je ovo jedan od najvažnijih dana vezani za antifašističku borbu koja se vodila na tlu naše države i koja je rezultirala uspostavom zemlje. Ne treba zaboraviti da su i prilikom stvaranja Bosne i Hercegovine postojali oni koji su mislili, željeli i zagovarali ideju da Bosna i Hercegovina treba nestati kao društvena i politička činjenica. Međutim, pobjedila je historija i nepobitna istina da je ova zemlja stvarana vijekovima. Raznolika i različita, po mnogo čemu posebna i zanimljiva, običajima i ljepotama prebogata i zna se čija. To posebno znaju oni koji se samo malo odmaknu od Bosne i Hercegovine i bez obzira jesu li konstitutivni ili ostali budu nazvani Bosancima. Izborili smo se za ono što nam historijski pripada i što smo zaslužili. Nažalost, još uvijek ima oni u ovoj zemlji kojima su bliže neke druge himne i domovine. Oni su spremni da odustanu od Bosne i Hercegovine, slobode, antifašizma i jednakosti. Oni imaju sasvim drugačiju percepciju o ovoj zemlji, o slobodi i njenim vrijednostima. Kada ih analizirate, postane vam jasno zašto Bosna i Hercegovina ne može da krene ka NATO-u, ka Europskoj uniji, zašto Bosna i Hercegovina ne može da sprovede odluku koja se tiče elementarnih ljudskih prava, zašto u Bosni i Hercegovini ima još fašizma i šovinizma. Bosni je danas potreban novi i drugačiji politički poredak u kojem će građani biti vrhovna politička vrijednost, a ne narod kojim upravljaju legitimni predstavnici koji će navodno u ime Bošnjaka, Hrvata i Srba da upravljaju našom državom. Etnopolitička matrica je primarno antibosanska jer je razdrobila bosansko društvo i vratila ga nazad u prošlost u kulturno-historijskom pogledu, dok izlazak iz prošlosti može dugo trajati. Zahvaljujemo kolegi Muameru na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik profesor dr. Husnija Kamberović, historičar i profesor moderne historije. Doktore Kamberović, assalamu alaikum, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla i koristimo ovu priliku da vam čestitam Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Alaikum selam na pozivu i hvala na čestitkama. Ja naravno želim čestitati svima onima koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu i kojima Bosna i Hercegovina jeste domovina Dan državnosti. Uvjeren da će doći vrijeme kad će svi Bosanci i Hercegovci doista ovu državu doživljavati kao svoju i ovaj praznik doživljavati kao svoj praznik. Naravno, i mi se iskreno nadamo da će doći taj dan, a vi kao historičar na početku nam recite zapravo u kakvim uvjetima je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine na ovaj datum 1943. godine. Ja bih htio prvo pohvaliti ovaj prilog koji je doista jako dobro nekako situirao i za mnom bih i taj neki hod bosanski kroz drugu polovicu 20. stoljeća i kao dodatak tom uvodnom prilogu, ja bih htio reći da je doista, dakle, ono što se desilo u Zavnobihu 1943. godine na zasjedanjima Zavnobiha u Vrkuljgradu, a onda 1944. godine i u Sanskom mostu, presudan događaj za bosansko-hercegovačku historiju. Ako razumijemo kontekst kad se to desilo, to je dakle razdoblje Drugog svjetskog rata, vrijeme kad su počinjeni već bili brojni zločini, velike žrtve su već pale, od 1941. do 1943. godine kad je zasjedalo prvo zasjedanje Zavnobiha, Istočna Bosna, Srednja Bosna, Bosanska krajina su već bili prostori gdje su doista bili, kako bih rekao, leševi na sve strane. I dakle, ako razumijemo taj kontekst rata sa brojnim zločinima, okupacijom zemlje, fašizmom koji se valja na bosanskim i na širim jugoslavijskim prostorima, i ako znamo da upravo u to vrijeme, dakle sredinom 1943. godine, Narodno-oslobodilački pokret vodi jedne od najvažnijih bitaka u
u istoriji Drugog svjetskog rata. Samo da podsjetim, to su velike i poznate bitke na Neretvi, pa onda bitka na Sutjesci i tako dalje. Dakle, u tom jednom kontekstu rata, razaranja, zločina, izrasta jedan antifašistički pokret, kako je to naglasili u ovom uvodnom prilogu, dakle, koji je uspio okupiti, objediniti ključne, glavne predstavnike Srba, Hrvata, muslimana u Bosni i Hercegovini i ponuditi neku alternativu. Umjesto tog rata, razaranja, smrti, međusobnog klanja, ponudio je alternativu, dakle, jednog zajedničkog života u kojoj će svi biti ravnopravni i koji će graditi jednu državu koja će biti nedjeljiva i cjelovita. U to vrijeme, dakle, takvih ratnih događanja, a poslije pete ofanzive i poslije poznate bitke na Sutjesci, vrhovni štab tada Narodno-oslobodilačkog pokreta boravi jedno vrijeme u sjeveroistočnoj Bosni i njihov glavni komandant, dakle Josip Broz, u blizini Kladnja, u jednoj pećini je tu jedno vrijeme boravio i on je dok je tu boravio, razgovarao sa liderima, ključnim predstavnicima Bosne i Hercegovine i Narodno-oslobodilačkog pokreta tad Bosne i Hercegovine, to je antifašistički pokret, dakle temeljno, i razgovaraju o tome kako zapravo Bosna i Hercegovina se priprema i da li se priprema za predstojeće zasjedanje. To je bilo drugo zasjedanje AVNOJ-a koje je održano koncem novembra 1943. godine. I na tom razgovoru on je saznao od bosansko-hercegovačkih drugova, da tako kažemo, da oni razmišljaju i da prave neke planove i da organiziraju i svoje zasjedanje ZAVNOBiH-a na kojem bi oni definirali stav Bosne i Hercegovine i kao takav iznijeli na drugom zasjedanju AVNOJ-a. Tad su oni dobili ključnu podršku od Tita da traže ravnopravan status Bosne kao što se predviđalo već za Srbiju i za Hrvatsku, i na ovom prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a, dakle 1943. godine, to je na neki način definirano. Dakle, definirano je šta Bosna i Hercegovina jeste i šta ona treba biti u budućnosti, ka čemu ona treba težiti. I još također tu mislim da je važno naglasiti i podcrtati još ovo što je već u uvodnom prilogu bilo rečeno. Nisu svi bili ni u to vrijeme pristaše ravnopravnosti Bosne i Hercegovine. Bila je jedna dosta, ja bih rekao, uticajna struja unutar jugoslavenskog komunističkog vrha koja je smatrala da Bosna i Hercegovina nikako ne može dobiti status republike kao Srbija ili Hrvatska, nego eventualno status autonomne pokrajine vezane u Srbiju ili Hrvatsku. I tu, mislim, to isto ključnu ulogu odigrali su i bosansko-hercegovački, da tako kažem, Titovi drugovi, koji su i dobili njegovu podršku da traže i inzistiraju na tome, dakle, da Bosna dobije status republike. I to je ono što će biti definirano na zasjedanjima ZAVNOBiH-a. Bosna ravnopravna Srbiji i Hrvatskoj, jedinstvena, nedjeljiva, unutar svojih istorijskih granica, i Bosna u kojoj će Srbi, Hrvati i muslimani biti posve ravnopravni. Mislim da su to zapravo i ključni principi koji su tad uspostavljeni, na kojima je Bosna i Hercegovina funkcionirala, rekao bih, skoro čitavu drugu polovicu 20. stoljeća. Dakle, ravnopravnost svih u Bosni i Hercegovini, teritorijalna cjelovitost i nedjeljivost Bosne i Hercegovine. I to su tri principa koja se moraju promatrati u cjelini. Dakle, ne možete iz zasjedanja ZAVNOBiH-a uzmati samo jedan dio, a odricati se nečega drugog dijela, kao što to mnogi znaju da rade. Svakako da je ovo vrlo važan datum bio u historiji i za budućnost Bosne i Hercegovine. Međutim, Bosna i Hercegovina je prolazila kroz brojne probleme zapravo na stabilizaciji rezultata ovoga važnog datuma. Recite nam nešto o tome. Da, naravno, to su odluke koje su bile donesene, ali je predstavljao posao, veliki, težak, mukotrpan posao da se te odluke realiziraju. Znate, nije to bilo tako jednostavno. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata Bosna se suočila sa nekom svojom realnošću, suočila se sa realnošću centralizirane jugoslavenske države. Jugoslavija je bila izrazito centralizirana država. Drugi problem, suočila se sa
nedovoljnim razumijevanjem nacionalnog pitanja u Bosni i Hercegovini. Muslimani nisu, recimo, bili priznati kao nacija. Hrvati su imali velike probleme jer su tretirani kao protivnici, kao pristaše nezavisne države Hrvatske, koja je opet bila fašistička tvorevina. I ja bih rekao da je prvu jednu možda deceniju, recimo tu negdje do sredine ili kraja 50. godina, Bosna doista nekako se nosila s tom centraliziranom državom, a onda je početkom 60. godina otvoren proces prvo decentralizacije jugoslavenske države i unutar toga nekako jačanja i republičkih identiteta i onda naravno identiteta Bosne i Hercegovine. Recimo, negdje 1966. godine Bosna i Hercegovina je bila prva republika u Jugoslaviji koja je zvanično tražila da se u Saveznoj skupštini, dakle Skupštini Jugoslavije, raspravlja o tome, o položaju pojedinih republika, zato što su Bosanci smatrali da nemaju posve ravnopravan status sa ostalima, ne samo na razini političkoj, nego i na ekonomskoj prije svega. Oni su smatrali da bosanske proizvodi ili bosanska bogatstva, rudno bogatstvo, šume i tako dalje nisu dovoljno cijenjeni i da to na neki način Bosnu marginalizira ili stavlja u neravnopravan status sa ostalima. U to vrijeme će naravno krajem 60. godina kroz ovu diskusiju, dakle o zahtjevu za većom ravnopravnošću, biti otvoreno i pitanje i priznanje muslimana kao nacije, hipoteka ustaštva sa Hrvata u zapadnoj Hercegovini uklonjena, i to će onda otvoriti nekako procese stabilizacije Bosne, koja je onda 70. i 80. godina doista, ja bih rekao, značajno napredovala, ali ne zahvaljujući drugima, nego upravo zahvaljujući sama sebi i nekako, rekao bih tako, jedinstvu bosansko-hercegovačkog rukovodstva, koje je imalo ambiciju, koje je znalo na koji način se može boriti za bosansko-hercegovačke interese, a ne za neke parcijalne interese, a takvih je dakle i oni koji su smatrali da je nužno boriti se samo za parcijalne interese uvijek bilo. Kao što smo mogli malo prije čuti, ti neki zahtjeva za etnopolitičkim djelovanjem je uvijek bilo, ali te etnopolitike su zapravo bili ključni protivnici Bosne i to je bosansko rukovodstvo i 70. i 80. godina znalo. I dakle, ono što bih htio reći je doista da je Bosna od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a pa evo do 90. godina naravno imala različitih problema, ali je zahvaljujući toj nekoj unutarnjoj koheziji, unutarnjem jedinstvu razvila zemlju, ja bih rekao, u to vrijeme neviđenih razmjera. I Bosna je doista postigla veliki napredak u privredi i kulturi, podignuti su brojni industriji, dakle modernizacija privrede, putne mreže, školstva, stvoreni su univerziteti, akademija nauka i umjetnosti, ne znam, televizije, novine i tako dalje. I taj nekako proces je trajao recimo negdje do početka 90. godina, kad se onda Bosna suočila sa jednim novim, vrlo opasnim izazovima s kojima evo i danas ima nekako problema, rekao. Doktore Kamberović, činjenica je da se ovaj današnji praznik, odnosno Dan državnosti, slavi u samo jednom dijelu Bosne i Hercegovine. Zašto nekima smeta Dan državnosti? Kome smeta taj dan i odluka donesena 1943. Pa ja bih rekao smeta onima koji ne vole Bosnu i Hercegovinu i koji ne žele Bosnu i Hercegovinu kao modernu i funkcionalnu državu. Dakle, mi znamo da ima onih koji negiraju ZAVNOBiH, ima čak i onih, ili bilo je čak i onih koji su, pa ste 1993. godine donijeli odluku da poništavaju odluke ZAVNOBiH-a, to je napravila ova skupština na Palama, kao da mogu poništiti neke odluke koje su donesene ranije. Vi možete imati različit odnos prema tome, ali ne možete poništavati odluke koje vi niste ni donijeli i za koje niste nadležni. Dakle, ali ono što je danas, vidimo da je problem, dakle to da oni koji, ja bih rekao, ne žele ravnopravnost i oni koji ne žele jednakost i oni koji nisu za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu su protivnici
Zavnobiha i osporavaju ih Zavnobih. To je jedna strana i ta strana je, mislim, vrlo otvorena i transparentna i dobro je da je tako otvorena i transparentna jer se jasno pokazuje kao protivnik Bosne i Hercegovine i postoji naravno i ona druga strana koja formalno podržava principe Zavnobiha, ali u svom političkom djelovanju zapravo radi sve suprotno od onoga što jeste definirano u Zavnobihu. Pazite, recimo, ja uopće ne mogu da razumijem da neko može tvrditi da je neko protiv ravnopravnosti naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je ono što je definirano Zavnobih. Da je neko protiv jednakosti u Bosni i Hercegovini. To je ono što je definirano Zavnobihom. Tako da ja bih rekao, dakle, oni koji doista ne žele nikakvu Bosnu i Hercegovini, koji su protivnici tog principa ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini, protivnici su i Zavnobiha. Mi znamo da to najveći dio dolazi sa prostora Republika Srpska, ali i značajnog dijela Federacije Bosne i Hercegovine na koje se osporavaju odluke Zavnobiha pod nekim obrazloženjima da je riječ o isključivo nekom komunističkom skupu koji je imao, ne znam šta, neke negativne posljedice po pojedine zajednice u Bosni, ali ja mislim da je ključno naglasiti, dakle, i s tim ljudima treba voditi dijalog, jer pazite, Zavnobih nije bio samo komunistički skup. Komunisti jesu bili vodeća snaga, zato što su bili vodeća snaga Narodno-oslobodilačkog pokreta, ali to je zapravo antifašistički skup, je izraz tog antifašističkog pokreta i zapravo negirati Zavnobih, odbacivati te vrijednosti znači odbacivati vrijednosti antifašizma, a znamo da su vrijednosti antifašizma one vrijednosti na kojima počiva moderni svijet. Dr. Kamberović, s obzirom da se polako bližimo kraju naše emisije, zanimljiva je jedna izjava doktora Silajđića koju smo mogli pročitati, zapravo koju on dao za N1 i rekao da se ovim sadašnjim pregovorima koji se dešavaju, dakle, između stranaca i zvaničnika Bosne i Hercegovine, sada se završava rat. Kakvo je vaše mišljenje o tome? Imamo oko 2 minute vremena. Da, ja mislim da naravno treba biti vrlo oprezan i tu dijelim zabrinutost doktora Silajđića, budući da se ponovo nameće razgovor isključivo etnopolitičkih lidera, a znamo da etnopolitika je ključni protivnik Bosne i Hercegovine i priznati ili dati pravo etničkim liderima da isključivo vode razgovor o budućnosti Bosne i Hercegovine znači zapravo predati ruke u one, predati zemlju, predati Bosnu u ruke onima koji ne misle dobro o ovoj zemlji. I tu se posve sam saglasan s tim da etnička i etnopolitika ne može donijeti dobroga Bosni i Hercegovini. Naravno, mi moramo tražiti neka rješenja, ali ta rješenja ne mogu biti zasnovana na ovim principima i na pravu, ne znam, trojice etničkih lidera da dijele Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Zato što zapravo njihov cilj doista nije stvaranje funkcionalne države, nego ja mislim da je to posve jasno podjela države na 3 dijela u kojem bi svako od njih vladao svojim dijelom. A takva podjela, ja mislim da je najtragičnije, ja bih rekao, prvo tragično je prvo zato što može nestati jedna država, a s druge strane ona je tragična pogotovo za Bošnjake u Bosni i Hercegovini, jer sa podijeljenom Bosnom i Hercegovinom je jako teško Bošnjacima da opstanu naredni, ne znam, ni pola stoljeća čak. Dr. Kamberović, zahvaljujem vam na odgovor i učešću u današnjoj emisiji. Iskreno se nadam da će Bosna i Hercegovina ostati jedna, jedina i cjelovita. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Do naredne emisije. Lijep pozdrav iz našeg tehranskog studija.